Me pacho wa onim bra Sam Korankye Ankrah ana evangelist Sam Korankye ana says pastor osedian me se bibisa na e friend no wa onim ni social media handle bia me srewa target sa ojo we man why because be se me bisa no nsem ba kwa na mienu bi pe last time na bishop obinim issue by no sa bra no etna platforms bi so ka say mama mo call bishop obinim asori enye discerning. Okay, no problem. Na matse say last week Sunday ya etwemi e Christopher call papa na sorry esi omo ho omo mbetu omo ka etu omo ka omo mbe fa ka so fa ka ekotena asori dem say omo penyamia asem etie nkwaji asem a ebefidi omo so ena bre yi begina pulpit nim bre yi begina wa bishop obinim domestic affair issue no ena ye ne sermon of that day na person beside bra Sam Korankye Ankrah say anene bia bishop obinim din wo bible man na enti wo also ye discerning na wa sorry ma ye discerning no na ugina ho no afa wo yonko sofo ho asem na udi preach ma congregation sai wa bo na adopted children enti so he no ntimi hwe nkwala na onfa ne mrew na wo be hwe nkwala no masa oni bebi osu children so muwo o pe nkwala adopt ahwe o ma o go orphanage enko adopt o from there. Ediem pa mummy sa ne mam say ediem pa na sa papa no oje free bishop ho me di ni hu ya papa but me dey respect amane yere because mami no obu ni ho oferi ade o respect emane ho nti me di mani akoto ni yere nim enye sa pa nke japa me bia ma sa bra no won na mmeka se nyina mo se mintimi po addressing as reverend because me she nkofobit say Dr. Mensa Otabola mo te se wa bo bishop obinim din wona sorry dem da na mo she reverend Eastwood Anaba mo te se wa bo bishop obinim din da and even Archbishop Duncan Williams. Na wo also ye discerning na wa sorry ma ye discerning no nti sa wo discerning congregation no mo tena ho no mo so share wo say fa bishop eye Sunday sermon no mo so ntie nya sa afede we hu afede Ghana fo nyina se mo hu say ono no so obi asori ma nye discerning no se sia no ono asori ma ni bishop asori ma no omomo wa na discerning because me faka anami topetro gu mikemu betena wa sorry dem say kanyame asem emame kan bible masem kan kwaje asem bi mame na mi ntie na sebe ukofa bishop obinim domestic issue jina ho di preacher me sorry to me ka akofie because mama sorry dem say me betie nkwase asem who does that insi bra Sam Korankye Ankrah adekro na wuje free bishop ho no ubenya wate onsabe kan wate me pacho wa onim bra Sam Korankye Ankrah ana evangelist Sam Korankye